Ka All Jaintia Commercial Vehicle Association. Ka kentu ya borok ki driver ki badon hapo rilum Jaintia. Ki bladap saup sans nem shaneng. Bakin mi syakmat klem kano gajing artatin. Ban ai tika nang ta banyada ya kajingpang COVID kat kendai. Ka kenturu ya borok ki driver. Baki day bantep katkum ke kapasiti belabu dak sorkar. Badia kabay kaliru day bansim katkum balapan baik dak sorkar. Nakaliang ka association ka kenturu iki paiba. Balada kilap ikino ki driver ki basim kabu. Kin petiap syaka association kenang bakila banle ya kabadon kam. Orna kaliang yong ka All Jaintia Commercial Vehicle Association ikan tujori ya ki driver yong iwarok ki ampok rilom Jaintia ki wo datam ya ka sop house sansnem chaneng wo snyau ha ki chim khia wo lai injak ki ha ki chnong ki thau yong ki lan ni ha ki thau go sorkar bo go injak nei bentau yo yada yo ni khyang jingpang COVID-19 khajak wa bunchi ya ki driver yong i ku em sop house sansnem chaneng mto tin phi mto api ya ko kubor ham sayau chawa chaneng go penting ong ka jing injak yo ni COVID-19 man ko ma hanrei in ka liang yong ka ason I kan tujor ya phi wo snyau ha phi chim khia yo ye yada yaw ni khyang COVID-19 kam ki driver ki woman ki frontline ha ka imlang ka sa lain nga snyau em kami I u lain injak I hyper biang capacity na kaliang yong ka ason dekerpat ko le ya ki driver worok ki em po rilom Jaintia wa kam kinong kamai kari wom ho chim ka buri I ha ka capacity em kamu buri kat kam ki kendon ko ka sorkar da bo go I ulai kam tam ha ki ki por ki wa bo ya kari go jaj bru ha ka jingma ni bentau ni khyang covid wat hijing ya to ka bai kari khut lang ya ki nong lai nong wan ki man ki passenger ki maya yong I wo snyau ba ha pi krek lang I chirup la de em ki won ki driver ki wo chim ka bu ha wo chim ya ka bai kari na phi ki passenger ki nong lai nong wan di wo pentam ki ye wo ka sarkar ro bo ko da ka jing krek lang yong phi ngai skemi wo snyau ba ha pi pai tikna ya ki nambar kari bat wo snyau ba ha pi oi jing tip chaka oson ka oson dau pensitom ko ki kat kam ki kendon yong ka an